dukomeje kubaha ikaze nshuti bakunzi ba TV 29 ni umwanya mwiza w'amakuru agiye atandukanye, ni umwanya w'isoko n'igura n'igurisha. Nkuko mubizi rero turabasaba gukora subscribe kugira ngo mugende mumenya byinshi bigiye bitandukanye kuri TV 29 ndetse usharinge unakore like ku nkuru zacu tuba twagiye tubagezaho. Murabizi neza ko itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo isoko ryo mu Rwanda yafunguye ku mugaragaro, aho ngubu ekipe yemeye kuba yatanga umukinnyi ndetse ikamana release leta, doreko ibyabaga mbere byabaga ari ukumvikana n'abakinnyi, ariko release leta zikaba zitazagatangiye gutangwa. Kuri ubu rero inkuru tugiye guheraho ni inkuru ya Hakizimana Muhadjiri. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi, akaba yaraciye mu makipe atandukanye nka ekipe ya Mukura Victory Sport, aza gukina ekipe ya APR, yerekeza mu bihugu by'Abarabu, akinaga ekipe ya Emirates FC, ndetse kuri ubu ngubu akaba ari mu Rwanda. Ni byinshi byagiye bivuga ko uno mukinnyi kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu rero kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport bikaba bihagaze gute? Navuga yuko bitarimo kugenda neza cyane. Mbere y'amakuru yagiye avugwa yuko Hakizimana Muhadjiri ashaka miliyoni 15 ku mwaka, akaba yabasinyira ndetse bakajya mu miliyoni 1 ku kwezi. Ibi ngibi byabaye aho ekipe ya Rayon Sport abayobozi bayo ndetse n'abandi bayireberera mu buzima bwayo bwa buri munsi batangira kujya bakusanya amafaranga agiye atandukanye yo kuba bafasha cyangwa se baha Muhadjiri kugira ngo abe yabasinyira. Tubibutsa yuko ni ekipe mu nkuru tugize kubanyurizaho yatambutse, murabizi ko yananiwe kwishyura amafaranga miliyoni 10 ku mwaka Babo wa Samson kubera ikibazo cy'amafaranga make bari bafite. Sinzi rero ngubwo umwanzuro bari bafashe ko bakongeraho miliyoni 5 bagaha Hakizimana Muhadjiri miliyoni 15 ku mwaka, doreko ariyo yabasabaga. Muko nibabwiye rero aya mafaranga akaba yarakomeje gukusanywa. Abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport yamunyakaye Sadata watanze miliyoni zigera kuri 5, fan club zimwe na zimwe zigenda zitanga amafaranga, doreko byaje kuviramo yaba Micher na Claude kubagarika kugira ngo n'amafaranga arebe neza kuntu yakusanywa. Ubu ngubu fan base ikipe ya Rayon Sport isigaye yobowe n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu rero ikiri kuvugwa gishyashya nuko Muhadjiri yari yemeye kugabanya n'amafaranga akaba miliyoni 12 akajya nembwa 900, ariko ikipe ya Rayon Sport n'ubu amafaranga ntirayuzuza, ahubwo haje kuvuka ikibazo cy'uko no mukinnyi ashobora kwigira muri ekipe ya YAnga. Ibi ngibi rero bikaba biri ari amakuru ari kuvugwa ari inyuma yongiyo avuga n'umuwahoze cyangwa se umuvandimwe mwene wabo wa Muhadjiri, akaba ari Haruna Niyonzima. Ubona ko ariwe n'umweno deal ishaka kuba yatuma Hakizimana Muhadjiri yegeza muri ekipe ya YAnga. Biro bikaba biteye impungenge kuri ekipe ya Rayon Sport ndetse n'abakunzi bayo. Navuga ko ukurikije ekipe bafite, Hakizimana Muhadjiri ari mu bakinnyi ba star banakoze byinshi kiri mu Rwanda muri ekipe ya APR, by'umwihariko bakabaye babonye brand nziza yuko babanyuzamo ibikorwa byabo mu kwamamaza, bakabaye babona umukinnyi mwiza, bakabaye babonye umukinnyi mwiza ubafasha kuza kwamamaza, ubafasha kuba bagarura abakunzi ba Rayon Sport ku kibuga kandi bishimye. Ariko navuga yuko bitangiye kuzamo agatotsi kubera ko ikipe ya Rayon Sport navuga ko aya mafaranga Muhadjiri yabaciye kuyabona bisa nkaho byagoranye. Barakusanya baraterateranya, ariko ntago miliyoni 12 Muhadjiri yemeye kuba yagarukiraho, ubona ko batari bazibona. Imuze gutungurwa rero Hakizimana Muhadjiri asinye muri ekipe ya YAnga, nkuko Rutanga yaje kwerekeza muri ekipe ya YAnga ku bigo bwari butunguranye cyane. Tukiri muri ekipe ya Rayon Sport rero bita sarpong Mike, uyu akaba ari umukinnyi wayo nawe rutayizamu wagiye uvuga mu makipe menshi atandukanye, waje kuba yirukanwe muri ekipe ya Rayon Sport, biza kuvangwa arajya ha ubundi arajya hehe. Rayon Sport iri mu biganiro byo kuba wenda yasaba imbabazi akagaruka muri ekipe. Ibyinshi byagiye bivugwa ku munsi w'ejo rero nibwo harateganyijwe yuko ekipe ya Simba Sports imwoherereza amasezerano ngabe aze kuba yayasinyaho, ariko ibyo ntago byaje kuba, ahubwo bakaba bavuga ko bategereje kuno munsi niba sarpong baze kurira niba yaza kubona amasezerano cyangwa se ikipe ya Simba yakohereza amasezerano. Ibi ngibi rero nabyo bikaba biteye impungenge kuri sarpong, nyuma yaho ikipe ya Simba igenda bigura intege mu kuba yakimura ikibazo cy'uyu musore. Ubona yuko bavuga uko cyangwa se banga kuba bahubuka ko batizeye forume z'uyu mukinnyi, bavuga bati ese twamugura akazaduhombera byazagenda gute? Ibi nibyo rero bigenda bivuga mu makuru agiye atandukanye y'igura n'igurishwa ndetse n'amakipe
yo hanze ashaka abakinnyi bakinaga hano imbere mu Rwanda. Dukomeje n'andi makuru, umunyezamu w'ikipe ya AS Muhanga ngo akaba bamwita Munyaneza Jacques cyangwa se uzwi ku izina rya Hungu, akaba yamaze kongera amasezerano muri ino ekipe ibarizwa mu karere ka Muhanga, n'amasezerano agera ku myaka 2 y'umukinnyi. Akaba aje nyuma y'umukinnyi ikipe ya Bugesera, umunyezamu yaje kubigura muri ekipe ya Muhanga. Bigaragara yuko nagindutse Munyaneza Jacques agomba kuba umunyezamu wa mbere bihoraho muri ekipe ya Muhanga, ekipe muzi ko yatandukanye n'umutoza wayo Abdu Barushimana waje kwerekeza muri ekipe ya Bugesera, ahagenda akoramo byinshi bigiye bitandukanye. Muri ekipe ya polisi nayo ntago batuje, nyuma yaho bita Mozemizi Mohamed waje kubakinira yaje kwerekeza muri ekipe ya Sunrise. Kuri uno munsi rero bakaba baje kuba basinyisha umukinnyi w'ikipe cyasohoza n'umukinnyi w'ikipe ya Heroes witwa Uwiduhaye Abubakar, bakaba bamusinyisha amasezerano y'imyaka 2 y'umukinnyi. Akaba yagize uruhare rukomeye mu kuzamuka ikipe ya Heroes ubwo yazamukaga mu cyiciro cya 2 itsinze ikipe ya Etoile de l'Est, akaza kuba yarabafashije ndetse bafasha no mu mikino yo mu cyiciro cya 2. Ino kipe rero yaje kwimanurwa mu cyiciro cya 2 yo ndetse n'ikipe ya Gicumbi nubwo zitishimiye imyanzuro zishaka ko bazatanga ikirego cyazo muri TAS, ngo ni urukiko rwegeranye na FIFA. Akaba uno mukinnyi nubwo bamanutse mu cyiciro cya 2 ntago bazabana nayo ko yamaze gusinya muri ekipe ya polisi, aho agiye kuba ayikinira mu gihe kigera ku myaka 2. Ibi ngibi rero byaramutse bivuga mu makuru y'imikino mu Rwanda, mwigura n'igurisha byose bikaba bimwe byamaze kuba official, ibindi bikaba bitaraba official. Nge ni Ishimwe Olivier Bamba, saba gukora subscribe kuri TV 29 kugira ngo ugende umenya byinshi utari wakamenyeho, umenya amakuru mu bambere. Ibindi byose Imana iduhana umugisha ndetse n'umunsi mwiza. Hasta la vista, Imana ibiteho. Village go fireman, fireman. Village go for Isan. Seeing you coming was like summer rain. My heart was crying, but now it's evergreen.